سلاف ایوار باش هوانو او کنفرانس کو ویس بیم باسکر وکه مجلس حقیقی یا تمام سوریه کل روجاوی کردستان پیکات درباره ویده دخوازم هن آگاهین داوی بدم واج برکو امجام نامه یا وی کنفرانس جرای گشتیر هات اشکره کرن پر دولمان سرکفتی در باسپو نظام دنگی متیو نایوه یک اف یا دنجی تشتکو مرخت کن گلو دبکو انجام وی کنفرانسی لپاریسی وره سرماسه وزانن لسر مسئله پرگالا سیاسی یا ایرو یا لسوریه ریوبریا خسر و هزین هف پیمانی لهف ناکن یعنی فرانسا، انگلتره، امریکا درباره سبروجا سوریه ده پلان و پروژه وان چبه یعنی جهتشه ریوبریا خسر جدا ده فکره پرگالا کنه ناوندی ده فکره دموکراسی ده فکره تبلیبون همی که من تهون سوریه ده فکره دو خوازه همی ملت سوریه کی هبه کی تنبه علوی ده به اولو باورین جدا ده به درزی کرد هرکس بکاربون تبلی بریاران ببنش برکو اف ولات وان همیانه حق هتشی تونه حق کمکی پچوک یا سونیان تونه ورم به دار زوری دستاین سر سوریه و مینا چتیان باوجه سر دعوتان علویان قتل بکن درزیان قتل بکن گوری دلی خواهد تروریزمی پیک بینن آها ویس بیجی از کتم مدیا جواکی مدید داوجه سر دعوتان انسانان به غرور و نرومت انسانان دلیسن در رو شکی و ساده ریوبری خسر اتراز کر یعنی او هر پاریسی بحثت چه بکه از دویجیم از دوی قناعت ادامه نه انجام نامی که از امی به را بخونیم از دوی قناعت ادامه که اف برزا امریکا و اروپا هاتیه چه کرن اف کنفرانس انجام کجوه کنفرانس درد که وجی و دجوین لپاریسی ده وره سرماسه ریوبری خسر و ببیجه وایه ما کنفرانس بکنی دموکراسی چه بو همی انسان ما اها وهاد فکرنه جبلی وان بریاران ام نکارن امضا خبابجم بنی تب پیمانه کی کمه گریناده ام لگوری بریار ملتی خواه تفکر ام بتنا سری خواه هیچن ملتی ما بریار داده اف اری و ربازی که راسته که ام به هفره بخونید تیده چه لگوری وی یعنی از بحث اصولی دکم مثلا مازوم عبدی و ریوبرین دن İlham Ahmed Revbrindin Rojavay Kurdistan بچیانا پاریسی او بحث چی بکرن به تنها سری خو ام ویاد خوازن او بیژن هون کینه هون چواد خوازن به تنها سری خو ورن داخل حتشی ببن داخل حکومت شامی ببن یعنی وقتی بیژم داخل ببن یعنی انتگره ببن موزانم جمجوی گوتنی پر حز ناکم نا جوار بخونیم شتیکو آماده کرنه هادوی نابری دا بینم بیراوه بری که از بحثوی کنفرانس بکم ایرو سه کاروان عسکری هنه هزین کوالیسیونه گیهشتم بارگی ها قصری که یال روجاوی کردستانه بلکه همینه ایرو لی دنوان روژین داویده سه کاروان عسکری کامیون تر تجه علاوه مالزمین عسکری گیهشتن روجاوی کردستانه هزین کوالیسیون آنلاینتیوی سه کاروان لشکری جهرما کردستان گیهاندن برای گیها قصری که یا لباکوری باجری حسی که روجاوی کردستانه لگوری چافکانی خواجیهی کاروان یکم روجا یکشم یه در واسبیه جسی و هفت بار هلگرام پیکاتیه تر قامیون پرمزن دیدا کلوپل لشکری وکه چک توپ هنه کاروان دویم جی 15 ترامپکته یعنی بار هلگرین وسایتین امریکای اوجی وسایتین امریکای تیده هبون اوجی گیشتن و بارگه جرات بیجن قصری که کاروان سیم جی 6 طبقه یعنی بریا دو روزان اوجی ج 20 بار هلگرام پکته اوجی بلوکین چیمنتو تیده بلوکین چیمنته و تانکری سوتمنی او چنه بلوکین چیمنتو اج بوشنه هم نزانن اوجی گیشتن بارگه ها ودره ev tevger de çarşıve piştevaniya lojistik ya berdewam daye ku hezin koalisyonu peşkeşi baregiyên xwe yên heremên Rojavayê Kurdistanê dike bi vî wê hebûna xwe li wê derê bihêztir dike hevano rawengeha Sûriye ya mafê mirovan jî 24 tîrmehê borî ragihandibû ku karwanekê koalisyonê bi seroketiya Amerîkayê ji 37 bar hilgiran pêk hatibû
د دریه سینور یه الولید تل کوچر را در باسی نوا آخا سوریه بیه لگوری عینی چاپ کنی کاروان عسکری بری خدا بو بارگه ها قصفه که اف نوچه بویاوه نها هوانو از همه ویا جوارا پیشکش بکم ام بچن وی کنفرانسه اف گلکی گرینگه یعنی پرسامیا اساسی اوه گلو دبه کجبر itirazên li hikûmeta Şamê hêzên navnetewî, hêzên koalîsyonê Fransa, İngiltere, Amerîka ji rêveberiya xweser xweste bin ku konferansekê bi vî rengî pêk bînin ji bo ku deng û vîna her kesî bilind bibe hin biryar derkevin wekî amadekarî ji bo civîna li Parîsê yani hazirî amadekarî ji bo civîna Parîsê veya tabii pirsa min e konferansa yekhelwestiya pêkhatiyên Bakur Rojhilatê Sûriyê bi encamnameyekê bi dawî bû. Li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê konferansa yekhelwestiya pêkhatiyên Bakur Rojhilatê Sûriyê ya ku hemû pêkhatiyên li Rojavayê Kurdistanê anîn cem hebûdû îro li navenda çand û hunerê ya li taxa Xwîranê hate li darxistin. Gelek kes tevlî bûn nêzîkî 500 siyasetmedar rewşenbîr şêxên eşîrên Ereb, Kurd, nûnerên Sûriyan, Asûrî, Keldan, Ermenî, Tirk û kî bibêjin Çerkez hatın tevlîvê konferansê bûn yani milletên herême. Konferans bi vî awayê bi encamnameyekî bi dawî bû serokê meclîsa Êla El Tayyîbe ya Ereb Hesen Ferhan encamnameya konferansê xwendiye. İradeya hemû pêkhatiyan hatiye temsîl kirin dibêje. Hesen Ferhan diyar kir ku konferans di qonaxekê niştimanî ya hestiyar de bi berpirsyariyekê hevbeş li hember rewşa hêyî li hember paşaroja welêt hatiye li darxistin. Yani ji bo wî hatiye li darxistin. Di konferansê de vîna nûnerên ji tevahî pêkhateyên herêmê wekî Kurd, Ereb, Sûriyan, Asûr, Türkmen, Ermen, Çerkes amade bûn. Durzî jî peyam şandin bi dîmen, Elewî jî peyam şandin. Pêkhateyan pabendbûna xwe yani girêdana xwe ya hevbeş li hember rêveçûna niştimanî ya demokratîk ya berfireh li ser bingeha pirengî, şirîgatî, hemaletîbûna wekhev nîşan dane. Beşdarên konferansê balkişand ser kurahiya dîrokî, balkişand ser dewlemendiya çandî ya pêkhateyên Rojavayê Kurdistanê. û bi bîr xistin ew bûne mağdûrên piştgohkirinê, bûne mağdûrên dûrxistina ji jiyana civakî ji aliyê sîstema berê an navendî ve. Di daxuyaniyê de wiha tê gotin ev yek bi taybetî di serdema rejîma hilweşiyayê de hate kirin. Rejîmê li dijî pêkhateyên herêmê siyasetên sîstematik yên çewîsandina nasnameyan, lawazkirina binesaziya civakî waborî, ferskirina projeyên guhertina demokratîk, mehrûmkirina şêniyên ji mafê xwe ê bingehîn, ê nûnertî, beşdarî, geşedana adîlane pêkanîn. Ew raftar kiryarên rojane yên ku di vê qonaxa dîrokî de giring de li hember gelê Sûriyê têne kirin. Bi taybetî tiştên ku li beravê yani li Laskiye, Tertus li dijî Elewiyan hate kirin. Yên ku li Swêdayê li hember Durziyan hate kirin, li hember Xrîstiyanan hate kirin, digihêjin asta tawanên li dijî mirovayê. Ev laliyek yani hemî sûç û qirêjiyên heteşê raxistine ser masê, tespît, îspat, pêwîstî bi lêkolîneke bêalî heye dibêjin, pêwîstî bi lêkolîneke bêalî heye ku bi şefafî, bi durustî bixebite, da ku tawanbarên rastîn kî dibin bila bibin, diyar bibe, eşkere bibe. Em van kiryarên wekî tawanekî li dijî tevna netewî ya giştî dibînin. Di konferansê de hate tekeskirin ku pirrengiya netewî, pirrengiya olî û çandî ya li Rojavayê Kurdistanê çavkaniya dewlemendiyê ye, çavkaniya hêzê ye, li ser pêwîstiya çespandina vê pirrengî di binesaziyên siyasî û îdarî de. û misogerkirina nûnertiya hemû pêkhateyên baweyekî ku yeketiya civakî xurttir bike û bi vî awayê li ser van mijaran hemî rawestiyan. Niha modela rêveberiya xweser dikare were bi pêşxistin dibêje di vê konferansê de. Ev jî gelekî muhîm e. Çawa were pêşxistin divê ev pirrengî di bunyada siyasî û rêveberî de were xurt kirin, temsîla tevahî pêkhateyan were kirin. Modela rêveberiya xweser modeleke hevbeşî ye dikare were bi pêşxistin, bihêzkirin
جبو برنا جواکی یا دموکراتیک مدل که زندیه لگوری داخویانی بشتران فداکاریین کو قصده ده پاراستنا هرمی ده او رومتا گلوی ده دانه سلاف کریه یعنی قصده سلاف دکن فداکاریین قصده دبیشن قصده جبو آواکرن ارتش که نشتمانی یا سوریه یا نو پیشهی دلخوازی دندکا پیوسته یعنی قصده نبه ارتشان نتوی یا سوریه نابه جبر بیه که دبی دندکا بنگهینه جوری ویه جبر کو تمثیل راست یا جواکا سوریه دیگه ولات و خاکاوی ده پارێزه او قاس یعنی وaya مهمه دبیم کاز دوباره بکم بشتران فداکاریین کو قصده ده پاراستنا هرمی ده و رومتا گلوی ده دانه سلاف کر گوت قصده جبو آواکرن ارتش شکن نشتمانی یا سوریه پیشهی دلخوازی دندکا پیوسته جبر کو تمثیل راست اجواکا سوریه دیگه ولات و خاکاوی ده پارێزه جبر باوریا me به یکتیا سوریه به سروریا و ده ام دیار دکن کو çareseriya mayinde به دستور که دموکراتیک ancak mümküne جبر کو او دستور دولتeke ne navendî avadike ku beştariya rastîn ya hemû pêkhatiyan ya hemû milletên Sûriye di pêvajoya siyasî û îdarî de li gorî azadiya baweriyê edaleta civakî li gorî rêveberiyeke baş garantî dike di vê çarçovê de beşdar dibînin ku danezana destûrî ya hey bersivê nade daxwazên gelê Sûriye yên ji bo azadî rûmeta mirovî ku ev yek jî pêwîstî bi ji nûva nirxandinê heye da ku beşdarbûneke berfirehtir û nertiyekî adil di qonaxa veguhêz de misoger bike baş e ez bawer dikim gotinên vê encamnamê bi we zehmet nayên yani gotinê hinek nû hene ama nexeme Hesen Ferhan da zanîn ku konferansê tekez kir ku pêkanîna lihevkirina niştimanî pêwîstî bi destpêkirina rêyeke rasteqîn ya dadbendiya veguhêz heye li ser bingeha eşkerekirina rastiyê lêpirsînê qerebûkirina ev qerebûkirina zirarê yani tazmînat were dayîn çi zirar çêbiye tazmînata wî were dayîn bê cudahî be misogerkirina dubare nebûnê yani garantî bidin ku ev sûçê wan neyê dubare kirin hawirdoreke guncaw ji bo vegera bi ewle ya hemû însanên ku mecbûr mane Sûriye biterîkinin yani vegereke bi rûmet dildarî ya koşberan were amade kirin hemû şêweyên guhertina demografîk werin red kirin yani kî ji herêma xwe hatiye dûrxistin bi niyeta guherandina demografîk yani Kurdan ji wê derê derxin Ereba bicihî bikin Ereba ji wê derê derbixin bînin Türkmenan bicihî bikin em wana qebûl nakin dibe hemî werin ser rast kirin xuya ye ev pirsgirêk hemî wê biçin ser maseya hevdîtinê li Parîsê ez wisa dibînim hevan û ez hema têm daviye wala tiştê mihîm bûn eger hûn dubare godar bikin ez dibêjim qey baştir tê fehm kirin yani rêyeke rasteqîn ya dadmendiyê yani dî di edaletê de wekevî yani di berdewama daxuyaniyê de wiha tê gotin beşdaran balkiştan ser giringiya rola çalakî ya jinê ya ciwanan ya civaka sivîl di pêşengiya pêvajoya jinûva avakirinê çespandina nirxên aştiya civakî diyalog aratkirina nefretê baweyekî ku beşdarbûna rasteqîn di rêveberiya dewlet û civakî de xurt bike binêrin li her derê behsa tiştekî tê kirin tevlîbûna rastîn ya rêveberiya dewletê yani em dixwazin di rêveberiya dewletê de di hikûmetê de di artêşê de li gorî rûmeta xwe cih bigrin bibin xwedî biryar tê de formalîte nabe li ser bingeha van xalan konferansê giringiya jinûva nirxandina daweşên îdarî yên heyê destnîşan kir baweyekê ku li gorî rastiya demografîk û geşedanê ya Sûriye be taybetmendiyên coğrafîk dîrokî
çandî yên civakên herêmî nîşan bide. Ev jî xalekî mühîm e ya. Yani dabeşên îdarî evê hey dibe ji nû ve were destnîşan kirin. Yani li gorî çi? Li gorî sosyolojiyê herêmê, li gorî demografiyê herêmê, li gorî taybetmendiyên coğrafî ev meselên îdareya yani dabeşên îdarî jê re dibêjin. Yani herem ji nû ve werin destnîşan kirin. Kîjan wîlayet ku derîye, kîjan welhasil hat femkirin. Konferansê li ser peymana dehê adarê li ser encamên konferansa Yekîtiya Helbesta Kurdî nîqaş kir. Girêdana xwe, pabendbûna xwe bi wan wekî gavên avaker ên ber bi lihevkirineke niştimanî ya berfireh be piştrast kir. Baweriya Sûriyeyan bi welatê wan heye, bi paşeroja wan ya hevpar heye. Baş e. Ji bo avakirina projeyeke niştimanî ya berfireh ku Sûriye ji krîza wê ya niha derdixe, di konferansê de banga li darxistina kongreyeke niştimanî ya berfireh hate kirin. Têde di wê konferansê de tevahî hêzên niştimanî û demokratîk beşdar bibin, ji ber ku ev kongre wê di xêzkirina nasnameya niştimanî ya rastîn ya berfireh de ji bo tevahî Sûriyeyan bibe alîkar. Belgenameya ku ji konferansa Yekhelbestiya Pêkhateyên Bakur Rojhilatê Sûriyê derketiye û naveroka wê vîna azad, hişmendiya giştî ya hevbeş, îsrara avakirina Sûriyeyekî azad, yekgirtî, demokratîk, parrengî, nenavendî nîşan dide. Baş e. Yani ev belgenameya ku ji konferansê derketiye tiştekî nîşan dide. Baş e. Vîna azad nîşan dide, hişmendiya giştî ya hevbeş nîşan dide, îsrara avakirina Sûriyeyekî azad, yani perçebûn tuneye, Sûriyeyekê yekgirtî, Sûriyeyekê demokratîk, parrengî, Sûriyeyekê nenavendî. Ev hemî ez ji we re bêjim dîsa em aynî tiştî bipirsin û em dawî li bername bînin. Gelo dibe ku ji ber îtirazên li hikûmeta Şamê, yani ji ber îtirazên ku Rêveberiya Xweser heta niha li pîlan û projeyên Şamê kiribû, di encama nîqaşên bi hêzên hevpeymanî re biryar hatiye girtin ku konferansekê bi vî şeklî çê bibe. Encamê vê konferansê çi dibin bila bibin. Werin ser masaya hevdîtinê ya li Parîsê. Ez di wê qenaetê de me niha mijara nîqaşên di civîna Parîsê de eşkerê bû ji bo min. û Rêveberên Rojavayê Kurdistanê wê zextê bidin ser hêzên hevpeymanî, hêzên organîzatörên civîna li Parîsê, ew ê zextê bidin ser wan, bibêjin ev hevano biryara me ya civakî ye, biryara hemî miletê me ye, divê hûn qebûl bikin. Çara wî tune ye. Hetê jî mecbûr e qebûl bike. Kes nikare zorê li kesî bike. Herkes bi hedê xwe zanibe. Ez xatir ji we bixwazim bi hêviya rojên xweş azad dem baş di saetên pêşmerê dîsa weşanê zindî çê bikim. Lav.